Unong mikmat jong ka nongkrem kusansi ubala eno ya ka jinglong melie ubala penyeso no saka United Democratic Party na kabanta banya kun ni election ka banlong ha ka pnyo turik banai rempang mendaus nam ba lambor malngyang lopan pau ba ka party kadai ban penrung no hapo ka manifesto jong ka party ya ka megalia regimen na kabanta banya dayo pur usam bat kumjuru ban aikam ya ki kun samla ki ba klem jam ngyo ya ka wei ka problem hangne nga shukwa ban share khandit kabawan hanga ka shulong ka jing sngo kat bangadang syong hangni bat ngala depru banya kren bon taligisin hapo ying dor ba thawan ya kani ka wei ka issue ka ba don kam ba hadu kata ka wei ka issue ka ba don kam galong bangin hap banya da ya upot usam jonga jongpi banya da yu pot baro shikata ya kren pot chipot usam pot sam Ampoy sino-sinoro. Handray kaway naki agenda nga kwa bakan rung haka manifesto jong kapati. Kalong langiwan haka jing sansyar. Kabaning kong nga kwa banong tongin panrung no. Ya kaway naki manifesto kamat rekam jongi ya ka Meghalaya Regimen kabalong bay tik tang nam tayo tribal ba unyo kamyo jambo niya da ila upot usam. Namar habang ipet hagdi kapor ka jing hiran kam jong gikhon samla kabla isakay hadu kata lada mangikom kinong yalam nginum perut lentilu pa manoban perut lada ngidon ya ka Assam Regimen ngidon ya ka Nagaland Regimen ngong mangiru ngiladay bandan no ya ka Meghalaya Regimen na jong banwanra ya ka jing mantoy nakabanta gikhon samla kibadon hapo kani ka jala ba ijongi kata kadai kawai kamat kabang akwa banbu banrat dingkong ni kajing sneo habam don kam mut kap jur kajing sneo haba don ka kam kamut ngibe ya kajing sneo shirot ladap da kajing kemen kabakraw ya kaba ngilayo ya kani kalat ban ya don lang banlong kum kawai kayiyang bat ka party UDP kadaw kalong bangila ya telun daki bon tuligi ni gisnem ya ka sansnem kabadaps nan pura. Bat habang ya talon ya ginikikam kibabon nga kumu independent marway habang yu ya ki issues kipaper kibakta nang banda ka jay panreo. Kabawan ra ya ka jingma nang banda ka jala ka jungi. Ngesyong perkhat ngi pensngo namar kom independent marway ban pensngo umdan basngam Henry da kabasutnat kajing ayman sim jong i president rongba jongi ngi julet banya salok badi bakumno nginyale namar lada kalong hakani kadur nganong ipi kajala jongi ngin sadap tangda karam day halor jong gini kijing ya phaliw jumut lang jongi baro bagi beriu kiong bapiele ayu balay pimkren ngilaya kren ya shibon tili ki issues ki baper Henry ngui namar bangim don ya ka numbers ka babiyang kamot kile kat bamon day halor jong ki banta ki baper ki bala penlong yang ilang sangut banya syong banya phaliw jumut basyano ngin jam nagbanta ban penklanpat ya kani ka 8,000 apulay ayu ngin le lada mangi ngisya pra kumne ngiyalong silong lagajong kumne kan sitom ya kaseng rulom banyo bansen syarhi day namagata kabala panlong yangi banchim ya karay kabaskem bat kata karay kalong kawan siwa kajing pasiyaw hanga syano bangadon kam ban bat banlet ban paniso iladi kawan kajing pasiyaw let siya ka UDP but hawju kapor nga siyem lang yakaray jong ki parlok jonga ngong kay kababhatam banganle ki pensngaw siya nga kiyong ray mapi kay kabapensngaw to pasyat mapisangi ngenya pensyong nongrem ngong kasngaw hanga ka jingwan pensawa hapo ka dono jonga bangaday banled
siya kasing rulom kabla rimtam. Bat kata kade ka UDP, bat menta kasingi. Ngalong uwi na padeng kipara jong kani kaying jongi. Bat nga kerman skam bamanta kasin. Bakla day kapor katning yadon. Ngalay ilupa yag ka signal bat ka sign. Lada sautuli ki constituency ki awan bansanran katni hadu bamdon jaka syu. Lada yak henlay yaki langi lumlut ya baro ki constituency nganganong da ka lakun poyo padba wat jaka syong don syu. Andre kani ka sign ka pangakwa banong hangani kapor. Bangila don kam yaka sorkar bangin ya sansyari. Kata kadi ka pangakwa ban pensengo hangani kapor. Ailat mat menta ngilayo isu baro sikata kiseng ki basansyar ki party ki basansyar kamot ki David na syabar hato kamlong mo nga ong ya baro habang alit ban pensawa hato kamlong mo ban persyang lem nakabanta kiseng rulo menta sitem ladang imlong sa brat no pat hu araja pupra handray to ailat yang ba ngin sim yaw khulam ubaklan ban pentelun nakbenta kakam jong kajala brokaway. Nganum artatin bangingin po'y siya ka arpo tali kisit siya jong. Mr. President, ngakidbok banganum artatin bangin po'y siya ka arpo tam tali kisit. Palabangi po'y arpo tali tam kisit kajingsan siya kalay kajongi kan mabahay kata. Nginwan hakasansyar. Kamot ba sansyar? Ban penhe iladi, ban pensangaj iladi sansyar nakabanta ban wanra, ban sandur thamay, yakikiyay baro kikam, kibang ila idon kam, kerki manta kum kajaj ban reo.